أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وعلى صحبته أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Haray sadi moɗon ko tooni bon an tañini onon ɗo on fof mum kon gaari baaɓe wonɓe Côte d'Ivoire ɗo, wonɓe Abidjan ɗo, wonɓe Agnama ɗo. Donc on sollicite ɗo yen jooɗo ɗum waɗi hirde hiire woda ko ɓeydodirɗen seeɗa. Donc tan o yawaali heɓa gono sabu programme ji en ɗin ko tiiɗi kon gaalen kono ɗum wasikurlillahi hannde en profitude waɗen neggirde seɗɗa jaɓi inchallah. Donc haray saɗi mum ko tuuli mum haray en addoray présentateur o fof mum mo kala présente o wallani en goɗɗon mo kala ka won ɗon ko ɗon o présentateur saɗi mi fuɗɗora min ñami ko Mouhamadou Tayyib Ba min ñande minen ka amin ko pita woni ka amin comme diplômé à Institut international de la formation de formateurs en sciences coraniques, en même temps que diplômé à faculté de droit, sciences économiques et gestion. Donc, il y a un août qui est un concours et diplôme qui est un concours. Donc, voilà. Kala ko wol ɗum wiyeteno compte jeyra e Fouta ko niveau on mbo woni e janngo gonngol fami kam joni puɗɗo ni arta solo Mouhamed Diawara jigina labi won e jangorde gollo. Très bien. Tone. Muhammad Juli Jambu, kami yang kopi dah darah Quran menjambu. Muhammad Tayyib Jal, mana darah Quran menjambu. Muhammad yang jadi Indrai, darah Quran menjambu. Engkau berlaku sekarang, jadinya yang berjingrai darah Quran. Muhammad Marwan jibina ɗo leeruma dar Quran woni jam. Abdullahi Diallo jibinande laɓe wonɗo e jangude gollo. Muhammad Salih jibinande priya wonɗo e jangude dal Quran. Muhammad Muad jibinande cangel boori wonɗo e jangude darul Karim. Muhammad Bukhari jibinande Tilmi Madina an jangude dar Quran. Iko Alfa Umar Ba jibinande Mali an jangude dar Quran. Abubakar Diallo jibinande Tilmi an jangude dar Quran. Alfa Umar Diallo jibinande Afia Labe wonɗo jangude darul Quran. Iko Amadou Salih Diallo mbiyete jibinande Tilmi Madina jangude darul Quran. Innane ko Muhammad Adam Bari jibinande Mamoudou Timbo ko darul Quran woni jangude. Min ko Diallo Aboubakir jibinande Mali Embereng ko darul Quran woni jangude. Machallah. Ko Diallo Amati Diallo mete ko darul Quran woni jangude Al-Quran Karim ko labbe won ka Mali Embereng. Saku.
on no Aisha walli en ɗon on ɗon ko on ɗon ɓe woni wallude on ɗon aywa haray ko saɗi mum ko tooli mum on fof mi weltike warɗon kon ga seena mum on ga mi weltike moƴƴa e tindigal men ngal joni aray woɓɓe mon ƴettay konngol e ɓe yewta ko fiwon ɗum yiɗu ɗon yen jooɗo ɗum fiwon ɗum yiɗɗon nde hirde ɗo yen jooɗo nde on ɓe wawi yewtude fi ɗum ɗon voilà min ko miɗi en jooɗodiro timmodira wonde maɗa e ɓayi wonde ma min nana ɓeyna oustage tawi bon waɗa mbiɗa andi kadi ko ɓoni wadde ko mi yiye kam no fotte vidéo ji maɓɓe buyi mi yiya ɓe waajo bon waajo jo ɗumina kam mi ƴette e mum bon ɓayi allah ɗi allah min mi ari ha ɓe hewti ɗo bon aɗa minen kadi min faala jooɗidde mum min tata harana ko téléphone men daari ma goɗɗo wara jooɗide maɗa miɗe wemi on face haɗo wajade men et puis conseil ji ɓi signe men jangira et puis maji ɓi oui ala ko yewti yewre konko yewti ɗon kon wala ko joga histoire ji mum seeɗen ɗum janngiri noon no janngirɗon kañum mangi ko yewti e lañum ɗum jiɗon tawi amen ɗum histoire ji futa seeɗa d'accord mo kandi mari goɗɗum ko faala olde min faala amude ma faala heɓude gandal maɓɓe ɗon nande aɗa feɗude gandal machallah gasi si joni résumé wayno onon ɗo fof ko wonɓe guye moɗon wonɓe janngude Qur'an wonɓe mo wawata janngande ɗo seeɗa so ayiji tati e Qur'an on ɓen aussi waɗi yettan tan hulu on hannde min jaa Qur'an min ko boyanaɓe mi waɗi ko boyana mi watta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا ما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن فعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وعلى صحبته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الرحمن نبيري نون هاري بيرتاني كأموديا ko haqqille mon ɗen e ɓerde mon ɗen e wonki rerɗi yiɗi yon jooɗodu e Oustaz Tayib ɓeydodiron haɗa ɗum ɗon yitti a moƴƴa weɗi katara ko wonni onno ton fewdori dañini ɓe yo tayo ga inchallah haray ko adedi kon taw mi haalna on taw wondema onon ɗo onon ɓe sukaɓe wakkiliɓe iwde ka men iwa takko yumma mum e baabe mum iwa e miliye mum ka janɗi ka jogui wonde e goreɓe mum arat sifa onu kuɗo tawa nasifa danki ka o woyi walade ton o walto ɗo nasifa ko wowi ittirde koƴe ko ɗum o ittirta ɗo koƴe nasifa ko wowi soƴƴirde kon o soƴƴirta nasifa ko wowi yirtorde kon o yirtot na yimɓe ɓe wowi yiide ɓen o yiyata ɗo a réalité ɗum welaafi ɗum no muusi no satti ɗum no muusi no satti welaafi donc ɓayi kon sukaɓe wakkiliɓe sukaɓe yiɗuɓe yumma mum yiɗi baabe mum teddini ɓen ɗum ɗiɗo jaɓi Allah jaɓi nelaɗo on ko ɗum wasi jaɓuɗon alkol ɗo senaɗo ngel waɗatano par ce que welani no gasa kadi hara woɓɓe mawni no visi yawgol Amérique ma yawgol Europe no humpa ton no humpa sifa ɗin piiji ko ɗum waɗi komi addorta taw ko weltanagol on taw ko weltanagol on taw ko wakkili ɗon kon akkol Darou Qur'an ɗo janggo haray kadi peru jangguɓe ɗo ɓe mi apprécie ɓe moƴƴa ɓeɗo jandene no selli no laaɓa sukan kam kadi jandene no selli no laaɓa mi weltani ko on moƴƴa ɗan andi luttuɓe janggade ɓen kamɓe kadi ko ni ɓe janggirta kamɓe kadi par ce que ɗo ngalluɗal mon ɗo Darou Qur'an ɗo ko ngal référence e ɗuɗe Al-Qur'an e nder Afrique de l'Ouest ceernoɓe Sédhiou ɓe ngal ɗo no gasa woɓɓe mon tawali ɓe ɗo taw ɓe feƴƴini woɓɓe mon ko hara wurdi e maɓɓe Cheikh Ba Ishaq ko karamokoɓe tedduɓe gandiguɓe moƴƴa ɓe tawata e arabuɓe ɓe jannayi donc ɓen haade meɗen andidirno meɗen weltiri sabi Allah min e maɓɓe ha Allah subahana taala ƴettitiɓe alhamdulillah Cheikh Salman gueɗal maɓɓe on o ɗumtiki so wattani hakkille on tawa kadi relation ji moƴƴi labaɗi tedduɗi no hakkunan e cheikh o donc haray komi haalanta on e nde ɗum ko wakkil ɗon arɗon ɗo kon ko Allah wonan ɗon suuɓi on ko Allah suuɓi on ko noon heeɓi ko ɓuri mawnude kon ko noon heeɓi ko ɓuri teddude kon ko noon heeɓi moƴƴere nden aduna e moƴƴere nden laakara ko noon heeɓi kala kadi ko faal ɗon ko fof on heɓay à travers ɗum ɗo siɗon faala yaade Europe siɗon faala yaade États-Unis so dokki ɗo ha on waawi on sellini on hunjike on ɓowrini
Allah waɗanno ko lewen kala ko faal ɗo ko fof ko adna ɗo so tawara ko moƴƴi faalo ɗon na ko boni na ko yeddiro Allah subhanahu wa taala Allah waɗanno o kayni donc ko adna ɗo no Allah subhanahu wa taala waɗiri noon programme adna o hay yimɓe ɓetata ɓen hiɓe wi Allah min sali min faalakama min faalaka diina ma kan min rewatama min yeddete ɓen ɗum tigi tigi ɓen yedduɓe Allah ɓen si ɓe faala ko kelɗi ɗo ɓe tampay hara ɓe faala ɗo ko kelɗi ɓe faala ɗo étage ji monanaɗo ɓe faala ɗo million ji euro ɓe faala wonde ɗo président de la république ɓe faala wonde ɗo savant ɓe faala wonde ɗo chercheur ɓe faala wonde inventoɓe ordinateur ji ma otoje ma scientifique ji molanaɗi ɓe wata walade ka suudu ɓe ɗano hara ɓe yan tampade si ɓe heɓa harde ko heɓeraɓe ka donc toon ɗo Donald Trump mo laami ko président des États-Unis campagne makko aranon fi o laamu ko aranon taw o yangino o jindi o dépense jawle ha o laamori karano ɓay o tanti en deuxiéme mandat o perdi élection ji ɗin ala ngal o rewali o memmini probléme ji justice o jokkimo ko ɓay américain ɓen kamɓe eɓe mari ƴoyre nde adnan lam fo ala kamɓe neɗɗo tedduɗo maɓɓe ɓe wirtatamo ɓe hersintamo ɓe jasintamo constitution maɓɓe on président maɓɓe hersintaki sina ɗum harayno Donald Trump no kañum mbabbat tan ɗum bonnereji e bankareji ñani ɗi o waɗi ɗin kamɓe ɓe ñawata lanɗo maɓɓe ɓe sokamo ɓe hersinamo mais o tampu noon o rewi rewete ɗon fof so arti kadi ko guefere o wi Allah ilaha illallah muhammad rasulullah jawle milliard ji ɗi o heɓi ɗi noon Allah subhanahu wa taala waɗi adna o ɓiɗɗo adama on ko ari ka adna ɗo kon Allah subhanahu wa taala signannomo wondema o tampay o ñangali ka Qur'an ko Allah wi kon ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan kumulati ya ayyuhal insanu ko ayyo neɗɗanke innaka no an kadihun ko a tampo kadahan tampere pamulaki nde anta kadi tawa fotta e mayri yiyade kadi donc yaya ko laqad khalaqna al insana fi kabad min tagi neɗɗanke e hoppo happa e tampere soña e yengi donc en tant qu'être humain dans cette vie nous sommes appelés à souffrir à travailler forcément ma sabboɗen ɗum en fottayi ɗum ko adna men ɗo mo taw gontu ko wonɗon tampude ɗo fi janngugol Qur'ana kon wondema ko ɓari ko Qur'ana arɗo waɗi si ɗon tampude o yahayno kadi wiyon ɗon jasude kanŋe ndanon ka son tampata ma yaho wiyon hiɗon ɗon jindinde makiri kanage ndanon son tampata ma wiyon hiɗo wadde aventure ndanon son tampata ko nanguɗon wo ka adna ɗo ɓiɗɗo adama on ɗo o yangoɗo tampay mais si allahu nan ɗum subhanahu wa taala waɗanima yangi maɗa kin e tampere maɗa kin ndin tawa koko ɓuri teddude koko ɓuri moƴƴude ko ɗon wonɗa tampirde haray Allah no yiɗuma ɓayma tampa e tawde tampere ɗaɓɓere gandal Qur'ana on ko tampere hakkindinde surtout onon buye mon no ƴetta en charge buye mon ɗo naasi yehi yangoyke yeehi si heɓa ko ñaama naasi yehi tampiya si heɓa ko yoɓete kon on tigi jangga ma si on tigi heɓa ko waɗon ɗum woodi potiraɓe ma ɗum babiraɓe ma neniraɓe wonɓe wallitade on piyon janggo donc ko yon andu wondema Allah lan ɗon subhanahu wa taala emo yiɗi on emo suuɓi on kadi ɓay ko ɓe Allah lan ɗon suuɓi ɓen tum ɓe Allah suuɓi ɓen ko ɓen ɗon jangata Qur'an Allah daali summa awrasna alkitaba alladina astafayna min ibadina hooti min ronini deftere nde ndeɗo Qur'anare min ronini nde Qur'anare min okki nde alqur'anare
jangugonde famande firande yanganode hunjone min okki ɗum alladina ɓe yimɓe istafaynaɓe min suuɓi ɓen min ibadina e jeyaɓe est ce que on faami ɗum moƴƴa ɗon andi ko aya qouran summa awrasna alkitaba alladina istafayna min ibadina hooti min ronini deftere nden ɓen ɓe min suuɓi ɓen e jeyaɓe amen ɓen mais si allah waɗan ɗon suɓike goɗɗo allah suɓike goɗɗo hande ɗo président Ouattara ɗo si so daari ɗo joni yimɓe 10 inni ɓen ɗon o suɓike ɓe o waɗiɓe élu o suɓike ɓe o ɓurniɓe hoore ivoirien ɓe ɓe fof est ce que haray ɓen tedda mais haray ɓe teddi joni noon allah taguɗo président Ouattara tagi kammol ɗi geɗɗe leyɗe ɗe geɗɗi tagi aljanna jeyi yiite jeyi malayka fof on ɗon si o suɓikema ara teddaɗi aɗa teddi si allah suɓikema allah daali summa awrasna alkitab hooti min ronini deftere nden alladina stafayna ɓen ɓe min suɓi ɓen min ibadina e jeyaɓe amen so jokki aaje ɗe comme andi ɗen aaje koye surat mboni surat fatir yamin jidda on faami so jokki aaje ɗen on aroye hayi on jannatu adin yadkhuluna ha gara donc koye nden aljannaji ñiiɓuɗi woni ko ɓe naatoyta e muɗum allah subahana wa taala naadoyeɓe e nder aljannaji e tawde allah nan ɗum subahana wa taala o soɓike o ko ɓuri teddude kon fof yimɓe ɓe allah tagi ɓen fof tous les êtres humains selon vous hara ko onon landa ko hombo ɓuri teddude ko hombo allah ɓuri yiɗude kombo mon andi yimɓe ɓen fof yimɓe ɓe allah tagi ɓen fof ko hombo allah subahana wa taala ɓuri yiɗude ko hombo ɓuri teddinde hombo mon andi aha nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam allah ɓuri yiɗude allah ɓuri teddinde ko ɗo si allah taali inna fadlahu kana alayka kabira allah taali ɓural allah ngal laatike e dow maɗa hino mawni hino teddi tanko nelaɗo sa sallam ko mapini yimɓe ɓen kon fof si arama dalngal mo kala kon ɗum faala si laakara mo kala mo yimɓe ɓen fof si ari laakara mo kala kon ɗum faala baraji baraji aljanna mo kala ko aljanna faala ka jonnon nela sa sama ɓe maaki si aroyama ñande dalngal darama ɗo ɓe maaki hay e goto wowlata sina tuma nde ɓe wowli ɓe inni hay e goto natata aljanna suma tina tuma kamɓe ɓe naati aljanna ñande dalngal neɗɗo fokkitay ko aljanna hakata ara hakata mbaɗi aljanna malaika ɓe wiya ko an hon boni malaika jogiiɗo saabiɗi aljanna enna ko an hon boni enna ko min woni mouhammadu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam enna ko ami sabbinoɗo allah wi tami sottuɗo sina tuma arna ɓay allah tagi aljannaji ɗin ha gasi o sokki aljanna ko min ko jonni saabi kadi o yeeti lan tami sottuɗo ha tuma an arɗa sina an ari ɗo sottotaki andi ono teddi ka ko allah tagi kon fof mo waɗani ɗum dat ka mayata sewti malaikajo o hirsa mo ɗum maya nela sa sallam ɓay kanko hewti ka haka allah happanimo yo wuuro ɗon allah immino seydna jibril wiwi yaw inna mouhammad hewti ka o mayata ɗon mi happanimo fi yo wuuro timmi yawlannoɗamo simo fala wuurde mi accama ɗon simo fala wuurde mi accemo ɗon o wuura haka o fala o ɓay seydna jibril ari wimo ɗum en ni mo fala tawtoyde joom makko par ce que simɓen si mayi ko allah yaata mo fala wuurde ka allah noon si allah jonni feere yo wari ngal teddugal ngal nelaɗon heeɓi fof teddugal ko nelaɗon heeɓi kon fof ni o ari ha ka allah
kanko nela asasana ari senna jibril allah wiwno nakmo ton oɗum fiɗi subhanallahi asra bi abidihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladi barakna hawla wiyete isra wa miraj l'ascension donc ɗum ino jeeya e mandeji jani moɗanaɗe e teddugal ngal allah subhanahu wa taala okki nelaɗon sallah sallam ƴettugol mo makkatal mukarrama addamo baytul muqaddas jérusalem palestine ittamo ɗon naɓa mo ka makko kanko allah subhanahu wa taala nelaɗo ɓe yawti kammude ɗin jeeɗɗi distance hakkude kammo e kammu ko duuɓi 500 yarete duuɓi 500 ɓe ari ha kamɓe sena jibril ɓe ari ha e niveau leggal goo leggal wiyete shajaratul muntaha donc relation ko woni hakkude ley e dow ko ɗon haddi kala ko iwata ley ga ara ha dow ga ko ɗon ha ɗon arata wata fiɗɗude ɗon ɓay ɗon ɓe ari ha ɗon seeda jibril wi nelaɗo allah ko wi kon naɓe ka makko ko dow ga kono min mbimi fuɗɗi wiirden feƴƴallo ko dow ga noon allah wi naɓe joni noon seedna jibril o wonti malaikaji on tigi 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 o yaltini gabitaji makko ɗin fof fi force go situation wiira wawate naɓayno o fotti gabitaji makko ɗin fof o waɗi effort makko on fof hay o wawali hay o memminaki a won tawi wawali a wata fiɗɗude ɗon on noon allah daali ka surat najm daali wa laqad ra'ahu naslatan ukhra عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى لدال ولقد رآه غندي أو يئيمو كدي نزلة تبند أخرى غو همبو يي همبو نلا يي جبريل in deuxième fois on gani nela sasama e nder duuɓi nogaye tati jibril addi wahay o e makko ɗin fof pendant 23 ans jibril no arde ka nelaɗo adda wahay ɓuranam e makko e nder ɗum ɗon fof ko laabiri nelaɗo yi jibril en tant que mbi en tant que malayika dow ko ñande première fois on ñande o addi tippade e makko ñande iqra bismi rabbika alladi halak nde ñande ko jibril tigi o yi kañum e nden ñande ka sajaratul muntaha o yi ko ɗon kadi o yimoɗi mum joni noon jibril ko wonno wolde fi ɗum noon ha gasa hami heɓa situation o waɗoy ni o tawi mo arde mum o muti tawi allah ƴetti ko ɗutti kon addimo haka makko o ari ha kalɗo nelaɗo ari ha kalɗo donc o heɓi teddugal ka mais ngal teddugal ngal nelaɗo heɓi fof ko waɗi ha nelaɗo heɓi ngal teddugal fof ko qur'an aɗo qur'an arde makko hari ko hombo hari wana o hay hunde aɗo qur'an arde makko ko ɓay qur'an on ari e makko so heɓi ngal teddugal fof ko qur'an on jonnimo teddugal ngal fof ko ɓay qur'an tippike e makko radali wa kadhalika arsalna ilayka ruhan min amrina ka ma kunta tadri mal kitab wala iman ko wononi tigi men nidiri jibril e maɗa hari a anda kon ɗum woni deftere kon ɗum woni windugol kon ɗum woni deftere hari a anda donc ɓay qur'an on tippike e makko si o heɓi ngal teddugal ngal o heɓi ko wasi allah dal tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abidihi liyakuna lil alamina nadira moƴƴereji dewtodira ni on tippinɗo qur'anare nden e dow jiyaɗo makko fiyo wonu annabajo yettinowo e adna allah on fof ma jon noon ko heɓi kon fof ko nde o heɓiri nde qur'anare o heɓi ko wasi allah wimo wonnama ko okkimo kon hino janɗi hino mawni kon ɗum okkimo ko qur'an walaqad ataynaka sab'an min almathani والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما
ومتعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. Allah dari hek ayo Muhammad men okkima jeeɗiɗi comme wani kon ɗo jeeɗiɗi amma mo andi ɗum sabat min almata ok mi haldayo ɗum on ɗo woni jeeɗiɗi ko suratul fatiha men okkima suratul fatiha an suratul fatiha ko ayeji jeɗɗi ka ayeji jeɗɗi mais ko dublaɗe ko ayeji jeɗɗi mais ko ɗe dubla ko ɗoyte jeeɗiɗi ko ayeji jeɗɗi mais ko ɗe dublaɗe o faami sa wi bismillahi rrahmani rrahim ko aya woɓɓe goo ko aya bismillahi rrahmani rrahim woɓɓe goo bismillahi rrahmani rrahim na aya ka fatiha ko alhamdulillahi rabbil alamin ɓe fuɗɗorto ko ɗum waɗi ɓe janngoɓe ni nde ɓe julnani suba waktuji feññinteɗi ɗin ɓe wiye bismillahi rahmani rahim yimɓe ɓennana ko ɓen considéré bismillahi rahmani rahim ko aya woɓɓe goo sonditoto bismillahi ko alhamdulillahi nan ton ka ɓen noon no wi bismillahi rahmani rahim na aya ka fatiha o faami ga ɓen noon ko jaɓi bismillahi rahmani rahim aya ko noon ko gotum a sortu namli innahu min Sulaiman innahu bismillahi rahmani rahim o faami ga donc mais so ndaari sen ƴetti bismillahi rahmani rahim aya wiyen bismillahi rahmani rahim aya mais bismillahi rahmani rahim ko aya mais ko double bismillahi première partie arrahmani rahim deuxième partie alhamdulillahi rabbil alamin ko aya ka alhamdulillahi première partie rabbil alamin deuxième partie arrahmani rahim aya arrahman partie arrahim c'est comme ça verset ji ɗen jeɗɗi fof ko ɗe double est ce que on faami ko ɗen noon ayeji jeeɗiɗi noon fatiha ko ɗe wiyete sab'an minal mathani walaqad ataynaka sab'an minal mathani min okkima suratul fatiha wal qur'an al azim ne min okkima al qur'an are men de foppaire une fois min okkima suratul fatiha min okkima qur'ana fou ya muhammad lanni anko ɗaɓɓa kon fo a heeɓi hande kadi la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum hande kadi tawiwu étage ji rewɓe otoje sortiji sin visa ɗuma lanni ko min jonnuma kon no hecci ɗum est ce que on faami ko min jonnuma kon no ɓuri ɗum on faami ka jonno on andi si goɗɗo heɓi teddungal fof woodi fi makko o heɓi teddungal o teddi ha Allah wooli fi makko ƴawi haray mo hulana hunde wotere kon ɗum o hulana ko wata o mawninkinno ɓuri makko ala ono min Allah okkilan dirɗon ko an tampi min ala komi heɓani ara heña o mawninkinno to ka ko dasi Allah wima wahfid janahaka lil mu'minin wahfid janahaka lil mu'minin tippintinna no gonɗinɓe ɓen tippo ley wattoy sina ɗum ko okka ko no janɗi mo Jibril randata visite mo malaikaɓe ɓen arata hiwro malaikaɓe ɓen ara hiwro hi malaikaɓe ɓen ɓe nanto audience ka Allah lam faala ya newnanan mi ara mi hiwro Muhammad ka leydi Allah no an yewtaw malaikajo saffino duuɓi bus fi yo heɓu fait vert argol ka leydi hiwro nanaɗo ɓe ñalla e ono teddi ka donc no wenanimo fi wiwgol ɓuri makko ala oɗon Allah daali wadde kippito wahfid janahaka lil mu'minin wa qul inni ana nadirul mubin wiw ko min woni avertisseur explicite ko min woni annabajo yettinanowo yimɓe ɓen c'est à dire ko on titre ɗon ɓuri mawnude si goɗɗo wi min komi secrétaire général nations unis min komi woni maire on abobo
min ko mi woni premier ministre min ko mi won ɗum ɗo an kadi en ko min woni noddanowo Allah ko min woni hundiɗo Qur'an ko min woni jannowo yimɓe ɓe Qur'an an Allah wi an kadi wi ɗum haya ɓurimo na on gore ka hay ko on nanan ko Qur'an wi ko wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ala hay goto mo discours mum mo poste mum mo responsabilité muɗum mo konngol muɗum teddi jogii valeur ha hewti wiwɗo are ga ko ɗum ɗo Allah faala donc c'est le poste le plus important, c'est la responsabilité la plus importante, c'est le métier le plus noble. Être un fonctionnaire de Dieu. Allah won a gollande ko Allah won a yotti si neɗɗo mum layi fum fu fara fu aray ɗo innaka ka pale watara ko gollata joni ara ko fitto ɗum to kono ara fof no huuli kum a watara ko gollata ara ko kanko molata toon fitta to kono ɓay ko ndata ka président fof no huuli joni noon annonta ko an woni fonctionnaire jo Allah mo Allah neli yo yotti comme mo teddi ɓurma an fonctionnaire jo ka présidence kañe fonctionnaire jo ka Allah comme mo ɓuri ko fonctionnaire jo on ka Allah mais ko gollawol noon wonɗon so wonay gaaƴi so waɗay bayana ma hunde ɗo ɓura ta so yettinanayi Allah wonay fonctionnaire jo Allah ɗo wadde bayana ara hunjaji hara ganda Qur'an ɓay Allah daɗi fa dakkir bil qur'ani ma yakhafu wa'id wajdol Qur'an o Qur'an o wajdorte si tawi ko ya waajo naata ka ƴii yimɓe ɓen ɓe faama ko wonɗa wolde ko wonɗa o adda e dali na ko ɗo Allah daali na ko ɗo Allah daali tata hunjide mais koye wollawol won ɗum andi toon noon siko baraji si tawi a waaji ke ɗo joni combien de milliers de personnes darta ɗum sur YouTube ɗum ɗo ko jentiɗo o ko baraji jentiɗo o des milliers de personnes jentoto kala baraji ko ɓen heeɓi kon fof ɗa waɗi ɗani ɗa windanede ɗum ɗo ɗa wawi estimude par semaine ko jeɗumoɓe ɗo a baraji hay te patron haɗay ko a patron ka baraji hay sa mayino ɗon YouTube no ɗon donc hay kala ko ɓe aramɓe men Abdoulaye ibn Abbas en tafsir ibn Abbas ko firi Qur'an tan nela asasama de 1400 et quelques années jusqu'à présent no wiyede ibn Abbas wi baraji ɗi no tawdemo mo waali depuis ɗo ɓe wulure goɗɗum o mayino kono baraji ɗi no yaade ɗum mbaɗi ko naadata aljanna ɓuuri janngol Qur'an on sika ko mere wasinanaɗo maki hayrukum man ta'allama al-Qur'an wa allamahu ko ɓuri on fof moƴƴude ko janngoɗo Qur'an ha kasi jannide kadi donc haala ngol on wondema ko onon woni patron ɓe ɓen ko onon woni tedduɓe ɓen si on gayni on ɗanninde o wawinde haray ɗon mari baraji ka Allah ɗon mari moƴƴere ka aduna Allah accata kadi ron kon heɓde ko ɓorno ɗon ma ka waalon yiɗ Qur'anare nden no ka hoore mum et puis onon diplôme mon on wona Sorbonne signa wona Harvard États-Unis diplôme mon on signa onon diplôme mon on ko Allah signi mo par ce que ko hunjiɓe Qur'ana ɓen tun jangi ne andi kode wi kon ko ɓen ɗon tun Allah reconnaissino no jangi Allah daali bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladina utul ilm dali bal huwa de Qur'anare nde ayatun ko de ayeje banginaɗo laaɓuɗe pos fi suduri alladina hinde e nder ɓerɗe ɓen yimɓe utude el hokkaɓe gandal c'est-à-dire si ne woni ka ɓerde ma Allah wima utude el ko Allah signi diplôme ma on a diplôme ma on ko Allah signi donc signature no woodi signature heccuɗo signature Allah mo signi o en plus sukaɓe komi alan taw kadi koyon approfondu gandal mongal Qur'an o koyon addu Qur'an o ha ɗaali simplement a hunjigende
haɗaade simplement appuyide qur'ana on ko science kadi mathématique on ton physique on ton chimie on ton philosophie on ton kala ko yiwɗon ko fof ɗi invention ji ɗe otoji avion ji fof source mum on kaka nder qur'an aɗo qur'ana arde hari avion ala hay fus ala rien science ala technologie ala ya rien aɗo qur'ana arde ko ɓay qur'ana on ari ɗin science ji fof yalti ton donnan ton exemple goto voilà c'était il y a parmi vous des gens qui ont fait l'école il y a parmi vous des gens hombe mo jangi l'école on hana bi niveau seeda voilà an ko classe ko seconde seconde ko lycée pas collège lycée donc ayoti lycée donc a jangi chimie ka a jangi physique ka donc en chimie no ton ko était atome jangi fi atome ka la base qui définition atome l'atome c'est la plus petite particule de la matière n'est-ce pas? Donc, kira la cosa tai bandane. Wala chimie wala on va. Donc, oui, atome. Tellement, quand on parle de la science, combien d'atomes comme une très important. Donne atome. E hari woni duuɓi wulure e goɗɗum si scientifique ɓe jomiraɓe gandi ande atome jon noon kaka duuɓi temeɗɗe jeeɗɗi 7e siècle jibinede annabi Isa al miladi qur'ana on tippi qur'ana woodi fi atome tayno wonno duuɓi wulure e goɗɗum si portoɓe scientifique ɓe gandi ko ni atome on famille ko non wala à partir de la naissance de Jésus-Christ donc ko ɗum ɗo woni date ɗuma on e miladia on famille l'ère chrétien ko wonde wiide comme 1900 tan 2023 ɗum ɗo 2023 on fammi c'est à dire biɓe inni annabi Isa jibinama waɗi 2025 duuɓi guluji ɗiɗi e duuɓi nogay joyi jonno jibinede annabi Isa ka duuɓi temeɗɗe jeeɗɗi nelaɗon nela ɓay nelaɗon nelama qur'ana on tippike makko qur'ana woodi fi atome jonno yimɓe portoɓe yaltimɓe science ɓen ha gasi kamɓe hari woni duuɓi wulure e goɗɗum si ɓe andi kon ɗum wiyete qur'ana on e science on ko on no hecci ko qur'ana on hecci donc so ila wodande on ɗum ɗo ko yo heɓu ambition a usata wino men science no ka qur'ana wakkilo ɗon janggo yi on science won ɗon ka nder qur'ana kadi nafa on kadi moƴƴa on fami konto qur'ana on haali fi atome atome ko ɗum woni atome ko ɗum wiyete zarra ka haala arab zarra ko wiyete zarra c'est à dire ɓenni kala ko tawata kon fof ko piir mum ɗa wawi tuusude matière ɓenni ko ɗum noon ɓuri fanɗude hakke ma ko fanɗi sa acciti kon ɗo kon ala poids koko yennira ka leydi ko wonay ɗo ha ñande dal ngal dari hakke ma ko kon fanɗi atome jon noon ko ɗum noon qur'ana kañum wooli fi mum au 7e siècle wi faman yamal misqala darratin hayran yara kala golluɗo quiconque œuvre d'un poids d'un atome du bien il sera récompensé faman yamal misqala darratin hayran yarahu mo golli ko fotata wa abbere zarra ko moƴƴi o yi'o heen o hetta joddi muɗi siko ko boni kadi o yi'o heen donc on andi qur'ana woodi fi atome ko fi ko fanɗi scientifique ɓe kamɓe kadi ɓenni ko ɓuri fanɗude aya qur'ana o wi ko fanɗiri wa zarra wa atome andi koko appel ko fanɗi e tawde science on fewdo on say ko ɓe anduno ala ko ɓuri atome fanɗude neɓoya après ɓe wiide ko atome ɓuri fanɗude neɓoy woni duuɓi temeɗɗe buy ɓen no wodi ko ɓuri atome fanɗude par ce que atome on ko senditoto
ɗum ko ɓe wi ɗon atto sendito ɗo si senditike haɗa ɓurti famɗude ka par ce que aɗa woni ɗiɗi mais tawi qur'ana o au 7e siècle fewno 11 siècle fewno nde tippi par ce que ɓayde fuɗɗi ke tippade ko e nder 23 ans tawi nde gani tippade nde ƴettade siècle tippa ko tawi nde woori ko ɓuri famɗude atto Allah dali wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali darratin fil ard wala fi sama wala ashara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin waya ko suram boni si kitabu surat Yunus voilà bien donc Allah dali wawata wirnanade jawma maɗa ko fotata wa abbere sarra ɗum woni ka leydi woni ka kammu ma ɗum ko ɓuri fanɗude abbere sarra aya mollino woni ko ɓuri fanɗude abbere sarra ɓay noon ɓe tawi noon sarra on divisi ke ha gasi ɓen awi sarra on divisi on ko sarra on divisi kon kadi alqur'ana woodi fi mum kadi par ce que ɓay sarra on divisi ke sengo goo woni plus sengo goo woni moins sengo goo woni gorum sengo goo woni deyum wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kala hunde ko plus e moins e aya go kadi donc mi haalani on fi ɗum ɗo ko fi on andu science on to wona géographie on ko leydi ndin tournata kon na géographie on inni wondema la terre tourne e alqur'an on adi wiide la terre tourne alqur'an o wi a amintum man fi sama an yaksifa bikum al ard Allah dali fa idha hiya tamur wa tara al jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab ay dari de pelle sikkaɗe dari ɗeɗo turnude donc no mi projectamo mbay vous êtes jeune wonɓe mum jaaɗe qouran fi on intéresse o kadi e science wonɗon kadi e qouran anno ko wonɗon janngude kon kala ko jangguete ko moƴƴinta avion ko moƴƴinta auto ko moƴƴinta piiji ɗin fof no ko wonɗon janngude ko nde qouranane nde wonɗon janngude no nder ton piyon heɓo ambition wakkilago ɗaɓɓita kadi yiya ɗum ɗon kadi est ce que on faami donc yo wakkilo moƴƴa wakkile jango wakkile tampere nden wakkile heege ngen taw daarugoreɓe mo wonɓe yaade amérique ma europe posta facebook no ha noon ɓe jooɗi hen ka buruɗe ɗo o yakan yewtoyino hollande o addanilan ɗo photowal mo hollande o jonnana on ko goso o bareeru to jokke ɗo onon gañi ko onon fuuli ko onon gañi ko onon fuuli so tawi o wakkili ke on jangi ƴette courage jangon taw décourage so muñi kene on andi kone firi ko on andi ko nder ton ko wallahi on yaha e amérique on yaha kala ka faani ɗon ono ko nde ɗo adorte ko nde ɗo dolni ko nde ɗo kañum kadi natirte aljanna ko nde fewirte contrat hakkude Allah e jiyaɓɓe koɓe rewmo o naata ɓe aljanna rewɓe mo ɓe o naata ɓe aljanna kono ko reede société ko hunjiɓe jawata dow e qora warqa janngu ƴawa si ɓe dartinima so tawi ko suratul fatiha ko ha ɗon selli ƴawa ha suratul fatiha si tawi nde fof mayri nde selli nde timmi kaka aljanna o hatti ton ko ange nelaɗo annabi Yusuf annabi Ibrahima kono woni mbarin c'est à dire c'est comme un prophète non déclaré hunjiɗo nde par ce que al dernier aya sakkiti ɗon ko dernier étage on si tawi noon nde fof nde ka hoorema na dow on ɓe won toon na nelaɗo e ɓe luttuɓɓe donc haray ko ɗum koye wakkilo mi darnay ɗo quoi beltanide o moƴƴa haray ni ɓi moƴƴa assalamu aleykum ah bon o landolan no mi jangiri ne bon min fuɗɗi jande law nebo chance e ɓaɓe ngal mi gandal jande ɓaɓe on change ɓe ƴetta entreprise gollugol tawi gandal maɓɓe ngal niveau on ino famɗi par rapport e ɓe tawi ton ɓe privilége e teddugal ko ɓen ɗon jogui kon tawi kamɓe ɓe heɓa ɗum no ɓen ɗon kamɓe ɓay ɓe heɓa ɗum ɗon minen ɓiɓɓe maɓɓe ɓen minen min heɓa ɓuuri ko ɓe yii ko ɓe décide ɗum
malgré elle là mi kambe kat parce que ko kambe charge no rabita ko président de la république comme ministre mo ko pa yanda mais kon tay wo ben ton be fiu en ni kambe no be hewta dum be mabbe be buray ben dum annu ko chance non he ko ba wira fala do ya jambo mais bi chance kadi tay ko min kadi woni di couron kadi donc amaton jiwo ben goto jo adda do lang hebede kono ko député juste o ekkirim mais wolbe men ko min ada jibinede donc mais bi chance ba len kibila moƴƴano fikirade bon ɓeminay nan ɗumbi law 5 heures du matin jangga hatta ko maɓɓe donc ɓenade nan école bon min wona franco arabe mi jangi ko école laïque mi jangi mi yaka l'école mi fino qur'anam ko suudu ha Allah waɗi mbaɓe nan suudu maɓɓe gonɗo ɓe darni ɓe fuusi ɓe yitinine ɓe waɗi classe ji ɓe waɗi fisabillahi yimɓe ɓe ñal janga usal ɓe noon arnoɓe jannugol ɗon ɓen ko ɓen formina en tant que bayko yawum ka l'école arata ko ɓen ɗon janga donc non mais quand même goɗɗum no ton point très important ça je peux vous le dire j'étais super intelligent aɗa haqqille ɗen no woodi ha komi jangi o no a cassette aɗa a registré ke voilà donc on profite donc wonde usaɓe ɓen ko si ɓe yaltini récréation ber 15 minutes haɗa ɓe koynila belɗum noon haɗa min paami deux fois wonde donc usaɓe go jangina matière ji ɓurdi wonde importante ɗi par exemple naaw e sal no usage ɓen ɗon usage ɓe usage diara ko malien ɓe réalité arnoɓe noon ɓe jannan naha ko e sal ɓe ɓuri moƴƴa donc jangeji ngo usage wi donc sifa ɗi fannuji kono ko wippagol tumba e haqqille ɗen no woodi sifa noon non noon mi kontiri jandere konnen non noon ha nomi entré en septième mi ɗum law donc min aɓidi jande français ɗen e hunjagol ɓuura noon ha mi bourse ko hunja e ɓuran participe concours ji nationaux internationaux ko ɓuran miɓi lauréat ji moƴƴi classement ji moƴƴi on domaine noon donc au lycée Yimbaya mi fuɗɗori science aɗa mbawen an ko faala ko waɗi science expérimental piyomol médecin tawi mi yiiɗa ɗum donc komi wonno pay ko mi yeyno ka télé journaliste ɓe ɓen ni no waɗi veste no ɗumanni no présenta tawi min kadi ko faala ko mi waɗi veste mi jooɗo mi yalta ka je voulais juste être un journaliste présentateur à la télé no wonno journaliste ko markuɗoɗa moƴƴa Émile Chérif donc présentateur journal télé on ko mi yata kom waɗi bes bon bes labaɗo donc télé ɗo mi kattay ko ɗum ko mbaɗa waɗi bes labaɗo mi jooɗo ko télé présentateur journal yani ko journaliste faala on donc ɓaymi yeehi ka lycée bon mbawi ngam maki mi yaw ka expérimental puis médecin jo mi suuɗiɓe mi yehi waɗi science sociale mi jangi paasi 12e année ɓe andoyi ɓe waɗi ɓe yeɗitoyen en science expérimental mi continue donc mi bac 2 examen d'entrée en septième ɗum o fof science expérimentale mi heɓri donc bac 2 on heɓuno classement moƴƴo par ce que mi wonno parmi les lauréats quoi parmi des milliers de candidats j'étais 82e de la République à peu près 13 000 candidats comme ça avec mention donc concours d'accès à l'université ko mi wonno 14e mi waɗi ka faculté de sciences physique chimie mais on tawi bâtiment principal donc à l'université Gamal ley ko faculté de sciences ɗo ton ko 3 toujours min ko science sociale o welta si mi yaltiɗa mi ara doga mi dara ɓeɓe droit tawi ko ɗum ɗo weltana haala windi mi jokki ɗon ha mi change usaɓe ko ɗimmoɓe am gasa ɗon andi Cheikh Ibrahima Ba tawi kanko science sociale ko waɗi mi janngude droit ɗon tawi kanko sono kaɗa ene mbari ala jangge ɗum ɗon donc o fooɗimi toon mi yaari ka droit ton mi janggi droit on mi yaari ka faculté de droit science économique et gestion ɗumani andi wa droit public donc ɗum mi janngiri ɗum ɗon
jande arabu nden mi jangi e séminaire ji ɗin tawraji ɗin mukayyamuji ɗi donc diplôme ji komi heeɓi e ɗum ɗon ɗin formation ji yonay wono a 30 diplôme donc colloque séminaire ji ɗuma rencontre ji mononaɗi haɗa pi janngugol ɓeydo ɗumanno andi chaque séminaire est sanctionné par un diplôme par un certificat sifa ɗum ɗo parce que ɗum moƴƴo c'est assez de diplôme dans ce sens donc hano mi anno kam Amadou Isan mane woni première promotion ɗon kadi mi hendi o diplôme ɗon janngirino bon sifa ni Oustaz Tahibou janngiri tigi tigi Sambil lamar lang. Nunggu begini tuh waji. ɗum ɗum fof ko ƴeewa waɗi yimɓe boy no ngalɗi kono min mi janngani hay nok sona lagi ko lagi mi fof mi janngaɗi Faransi mi janngaɗi Saudi mi janngaɗi Égypte mi janngaɗi Soudan mi janngaɗi Mauritanie komi janngi kon fof ko makko mais séminaire ji goo dawraji goo mi waɗiɗi an dewtelaki ni par exemple a dawraɗi climiya ɗi takwini to aɗoɗa imma on noon ko Thiès mais walla c'était à Dakar au Sénégal mais jande nden tigi tigi ewi ka primaire ha ka université telemma sengo arabe o français o ko lagine mi jangi réalité Conakry jangga ko Conakry janga Conakry mi heɓa ko ɗon kadi mi jangi Fimene wano men taliba ɓen ɗon joni joni mawɓe amen ɓe joni walla mawɓe go ɓe ɓurni l'école on e jande ɓurano à l'école siko yaɓe l'école ɓen aɗa ɓe kippi ɓen ɗon bien affaire dépense kugol financement mais siko mene wano ga o aya goɗɗo woɓɓe nowona ga aɗa yoɓanna karade wano affaire finance won tigi yoɓangol jonni wonti mbuɗi ko agent de poste en a janggo koye tampu koye waɗi ni non ɗum ko angal faamuno andi ko sikkugol ɓe jande français ne ɓe wona e ministre ɓe heɓa e goɗɗum ɓe heɓa e mbuuɗi ɗum ɗo on tigi ko sakkitorongol imam ɗumanno ɗuo dulnafoyeji ɗuo ko ɗum noon mi haɗata ɗo ɓe annda par exemple mi jonna exemple e am min o wawi mi jangi français ha mi heeɓi diplôme d'études supérieures en droit public mais min komi heeɓi on fof koye ɓurana mi heeɓi simi heeɓi oto ko ɓurana jonnimi oto simi heeɓi basin ko ɓurana jonnimi basin simi yeehi France ko ɓurana naɓimi France ko waɗogol bayana mi yaha Amérique ko ɓurana naɓimi Amérique wona komi jangi droit komi ɓornaki kon blouse ha nde mi yaari donc moɓɓen ɗon fam maɓɓe on ɗon no ɗuman famani moƴƴo ɓe duwano addande buuɗi janggo ɓe anda onon kadi on heɓa e buuɗi na jurgol bureji tu wonata gol duwagol mbami ga donc ko gonga c'est une très bonne remarque c'est vrai yimɓe ɓuyi déjà taw ɓe naɓa waddi ka l'école ko son tigi marsiral toon ɓe nami nammo kadi ɗon taw woni fayde première option ko gara ka l'école ko siɗo marsal ɓe nam mi yiyami aldina ɓe taw wonanan ɗo bandi yo yaw bete toon ka duɗal ɓe anda valeur ɓurana mais hara ɓurana o andi valeur makko net a janggiri saabi Allah a wawinde wallahi heɓay adda heɓa alaha a yeyro kadi a jangiro alti université almani kay siko ɓen toon ɓe nawe joni ɓe nawe Canada ko aɓe janga mais a jangara hunjoɗa ɓen ɓe nawete Mauritanie manoggo ko tampoyta kadi ɓuuri konoɗa on ta joni ɓe nawete jamiaji développé ɗuma mannoɗa donc on non conscient à un certain moment vous prenez vous-même votre destin en main et ça c'est très important donc une fois goɗɗo ari ha mum jiguen ɓuran haɗa o jo yiyara wandi ko faala hande kadi tama momɓe naɓatama Mauritanie ko an waɗata tala bon a demande Koweït ma ɗum ima hono Dubaï
maɗo Arabie Saoudite yaha jangga toon sharia jangga toon biji déjà joni Arabie Saoudite ɓe udditike moƴƴa joni ɗo wawi jangude tan wongol ingénieur ma wongol médecin ma wongol économiste ma financier hara ko toon hara ko Arabie Saoudite hara ko o Qur'ana mo janguɗon ɗo ara mo non mais ko yo jillidirno Qur'ana on e goɗɗum ko ko jillidir Qur'ana on e arabe on jango matière ji arabe ɗi jango nawo jango sarfu jango balaga jango fiqhu jango usul jango mustalah hadith ɗum waɗon lippi fi hara son heɓi bourse mais hay so tawi waɗa ɗum son heɓi bourse o yeey ɗon ɓe naadan ko ete suuba c'est à dire ɓe jannon haala kan taw non si aron ka faɗɗitte jangon ko falno ko est ce que on faala son jangi ɗum ɗon on maîtrise ha gasi si ɗon faala on postila e Canada son faala on postila e États-Unis fi jangoygol goɗɗum go kadi ko wallitoro ɗon ka aduna moɗon on faami iɗo wawi kadi en même temps ɗum ko janguɗon ɗo kon ha gasa évoluegol waɗo une carrière politique wonugol maire wonugol ministre wonugol chef d'état wonugol préfet tout ça na wonu janguɓe fendiɓe ɗaniɓe est ce que on fama ɗum tew saggo ha mawɓe mon nabi taw Mauritanie après ɗo desinane hoore mon ko famɗo yaade ɗum mais hara toujours koye nder cadre islam on koye nder cadre Qur'an o woton jaɓu jamais hunjagol Qur'an sakkitoɗon e place ka makiti jogui e jooɗagol yiltugol cewɗi on faami woton hunjo Qur'an sakkitoɗon layɓugol honno wiyete miranji France e restaurant oton jaɓu yahay e nder cadre gannaga ƴetton ambition ji jani monanaɗe son fala wonde maire son fala wonde préfet son fala wonde président de la république c'est possible ɗum ko jannguɗo Qur'ana on kon ɗo son wattidi ɗum ɗo e gande ko kañum kadi on évolue mum yaw gam Allah dali inna hada al Qur'an yahdi lillati aqwam c'est ko de ori ne naɓa on kat janɗi ka tuubi ka mawni wa min namanti mais nokkele buskolo ko ñani à l'international ara ko piipiji ñani wolteɗi ñalay ɓayla wawi ko waɗ ɗum goɗɗum ɗum ko waɗirimi ko par ce que alaɗo université hay goto nder aduna no hara ko français wolete kam mi aratami noon ka wolde portore woltere ɗon nde est ce que o mami donc so maîtrise portore nden on janggi on sukaɓe on spécialise ke e piiji ko woni ko anglais woni ko arabe lugginɗo woni ko français lugginɗo plus ko hungiɗon kon on wawa e persude ɗum ɗo darano hoore mum est ce que on faami fama on ɓaɗandere question ala joni ɗowodiren ɗo ka acci toon saykuɗen ɓe yaaɓe fof to ka voilà ɗo aray weltanike on fof moƴƴa donc ñande kadi Allah hoddirnari o wori watta kadi sifa mum nan inchallah aray miɗo e disposition moɗon kala conseil ko humpaɗon ko honno évoluer ton fiyo kirɗo fiyo laamu fiyo fiwju yiyon valeur Qur'ana e moɗon honno wiyete transmetton message véhicule on valeur al-Qur'ana on et adna Allah on fof ala si entièrement prêt pour vous aider dans ce sens ok أيوة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الله ربنا لا نشرك به شيئا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أنت عبدي وأنت نصيري بك نحور وبك نصور وبك نقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كلنا جارا من أعدائنا
اللهم منزل الكتاب سريع الحساب احزم الأحزاب اللهم احزمهم وزلزلهم اللهم اكفناهم بما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.